Shubor nagaslem jong udongsan hima. Menteri Ketenat Yale Akai ke Jela Ubak Syakliar Warjeri, hakasni palai ulabu yu mau nongrim. Nak benta-bentai ke stadium haringkat kemadan ban siang do uplang plastik lani artificial turf, hakamadan kebadan hakin si bangla kabahap apo ka mau tak raishan konstituensi. Kajing tay ke stadium bat kajing siang plang plastik hakani kemadan lamang hakajing dot kabakot syaka arpau keluar tingka tam AA, bat kapor balabu un pendap kalong kumba arsnem AA. Hakani ke sengibu mau nongrim layadon nang Chief Secretary ke Jela ubak DP Watlang, Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills ubak Gideon Karmau Plang, Chief Engineer ke State Sports Council ubak BMCM, ke kurim Menteri ikmi kikpa kinong peniat snong, kiri orang ba, lembat kipat nong syong snong. Ubak Syakliar Wadri ubadairu MLA ke Than haba ajin keren, ulang ba uladon ke jing ang nut kum unong mikmat, ban le na kabenta ke konstituensi, bat kani ke day ke sengi ke bakmen, Anyok bu mau nongrim bantai ke stadium ke Baningkong hapo ke distrik. Menteri ulang bu ukwa bagi samla ke Than kinsi pelun, bikin namkut tang hakani kamadan henry. Bah kawai pat ke sengi, kin kiu ban poi ke state level, national but international level, bat halor kini ki jing ang nut, kum ke sorkar, kinam syang thaj, henry ban tri shitam ban la ban pen urlong ia ki jing temu. Akan mau bakasin ke Baningkong du. Ia kabangaban ikamay kadi hangni hapo akan keju kemadan bangawan na kamta football tournament. Ausnya marja takdai kata kadi. Banadab dengan kemen ka bakraw. Bahadin sausnem. Nadusnya marja takdai. Haumyusnya marja ratusau. Ayo ia kabangawan menyu kejat akan keju kemadan na kamta Bagila, bagibo yung mga nongrim na kamtagan ni Stadium. Kanong madap na kajikmen. Na kinikisnan ni Kalayan. Naladon niya kajikangot. Na kapenta. Bande kair kay na kamtagan ni Kapasusi. Ilang kalong mga kanong kapentaro. Hare nagkasi, galong siya kasi kapagmen. Nakapangila, bagibo yung mga nongrim na kamtagan ni Stadium. Mentala jedap sistem nado kasi kapag asimti balong umumnya sa baliban pet yang ketena dengan sport di proses akhirnya sistem nalalik saudong dengan kejela kejuni ya kapag alik kapabun tiling distrik ya kapag pet nakapagtala kejeng rekam kapag ketena sport Bernadette kejiman yang pemenang ini bahkan ini ke serkar ke pemerintah agar silam Chief Minister ke Juni gila itu sistem nak pemerintah berpikir yang boleh bertransport sekejelah di Baroko. Kali kembali tanggal ke stadium yang berbagi air umusnya. Jika pun tinggi ke stadium gila air ke kejelah ke Juni. Hari kadap dari kejiman bahkan ini ke distrik ke Juni. Kani dari ke stadium ke Baningkong ya ke Bagiyo ya kuminay. Baraburu kata-katong berkajingangut. Bangilum day ya ke Bangingkut tangang ni hapo kensila dengan ke stadium kensi. Kung mga ong ibi ngilan ya kata-kajingangut ya ke Bangin berkat. Ya ke Bagunlong yang pintiyo ya ke sports dengan kejelah ke Juni. Ngisutu lah dengan ikwa ya kapag ini kini happy birthday igwa bangini kini ikut sama gini ya kapag kiyo sports kadero kakamram juni ka sarkar ya kapag pinpit pindiang iki sigam maralating imla pagin pinpit pindiang kumno kini ikut sama juni kiyo pa ka Eastern West Khasi Hills kani ka way na ki district hapo Meghalaya menta kapag paddan uniyo artificial turf ani uniyo plang machine plastic manila football Hakiway kuy district akan district dan South Santali akan district dan Iway rehangnya po district at kung jitip jonga dan re itu naman bahetam diri ni. Pwede po mayrang lu akan mau to po dong ng SDO po along football to po ako do profile office kay kilo. Normally do hajarot manipit football ang to po premium. Sinis po kiniksinong sini ron mau silong football ta kijipon kipriyan banan na pariyo. Jadi kalau mereka bostonan, kapok
jong kinong song sinong ba ha kani kasi ayo ban bo ini mau nongrim bersna ande tangi kamaran football ba kerja berlin ko hangni pokni ho berperan kam kedon ki stands kedon ki office kedon kamaran ko biang buat kesan kepada kami hadirin kan nak melalui saus-saus bangun di video buat kota Belter. Kini kan orang jingarap kebun bahaya kesong. Nomor mentah di video di kau dari football kepada kami di Madan, ihap semua di Madan. Kalau ada kesong kepentingan bahaya Madan kan kami bahaya.